nimre ni salamu hamara avili hema habangu nanyi no binadamu hamade namna ikao tizonesi ya ukana ngarinjia waruma le suala lona bandi ya wakomore makatianu walojuma urenga mufti aljumhuria umwende sahe namna ikao luanzao bahari mufti hamba wanyanyasi wa Iran waot hamba Iran wote wanyanyasi watangazaji maraia winji wa wana wa Komori warengele suala lilo walivaharlia ngwa ujuma uranyombwe ye mufti aljumhuria wahetia hatu siwa hanjume ngar tafsiri ule kalma lilo hamwemweu yesale kalma lilo ngilo na janibu mbili mimi ntunjia harume janibu ya siasa ngamjio haruma ya dini baikangara nzori swarifu ya dini wetina ubabata yabo Ira weti wanyanyasi ntureje dingoni wala ntulaumu haruma le suala lilo yesa wandu wala mufti kejabili amena mnaila zilati haki zerungo mufti ya hamba wala weza varajufu mimi ngamroha harume politiki shama mizizi ngasina madhabi ya hatu wokode irumilo haruma mustama oho winji wanadamu zisilamu nende madhabu ya Imamu Shafi Ira winji wa mashia hizo ndabo wao wa mashia yabo mufti aljumhuria yao nao wanyanyasi zisilamu wa dini nzima wa sekulo mizinga wangamizozi amali za hao lazima hu ya defende ya dini ya Kiislamu ngabwandueleza vanhu kana ye mashia wofunga tsumu ye mashia wa uswali shanga sina namna ziji ratafautishiana da sinao yabu yetia Ira winji wa hao isake jakirikika matsuanada mzisilamu hiyo sha winji wa hao tafautishiana mwendo wa kidini da sinao yabu watu wanyanyasi siti wandu wa modo mzima wa kidini nilungusho wandu zahandaninyi wandu mrongo wa vandu harumale suala linu ba mufti hazamba hamba Ira watu wanyanyasi yesawa mashia yezo ndabo nyinyi mwanzole wo mrenge mufti mumtafade ngena mreje mrambe ukana yetia Ira wauzisila Muhammadasi wausimodo mzima wa kidini hamadao mtemrabe kana oti mashia nini mabieni bandu ya hanyu marenga mufti mamdeda bani hanyu mamdeda nyombe mambao mafiti mufti hamba eza sabuzi Ira wo mashia siti modo mzima wa kidini da sinao ngwatambisha uti za Kiislamu runa modo mzima alafungi shomru vanu mufti kajamba ukana ngusitene Marekani kajazamba yajuka yabo wandu ngombo hapomo habamba ngusitene Marekani hamba eti ya Ira ngwa ujuma undi zeti ti Kiislamu hamadasi yezo rabo zitirabo vanu namna kipolitiki ya dunia pia ngareshewa sistemu za kipolitiki la d'accord ngamdijo kubalu mabahanu yao shaizu na zoni zie
bali hata wanu watsoda shioni sha rakati usiku msirini la sha darasa zambao usoni mwa juao rarenga wajarenge mufti ngwa mrao nyongwe tiaki zada ni amwambia ninyi nyukana mdudo hezeleji hojuma mdu mzee wa hendo ni mwanzweke hapo mufti hapoma ya mwambia nido bukamba mdu ya steiza ndani waza ya mdu nyondu mdavu nyoti pia mwarenga mufti mumbeha hunna hula bahamba irawa mashia sitini ni nzima ngwatambisha zisilamu amadi aswadi ni nzima ya mwambia nukana mdudo ezaleji hosoni mwa mzee wa mdundo ya mwambia nido mzee wa mdu wa mdu mstehi fadhalika ikalelo ngena milamu woko ngena drapo ya heti kamili woko haina abidike ritende karnato kera tende simpa karimjuliza harnika uthibitifu kana narende halafu baadhi ya hanyule swala linu wawinji walirumiao warenga arume janibu ya politiki watia namna ukana wanu mufti ljumhuria geharume daula gusitene mwae daula yondio nyinyi mto ujuezi julao mwarenga mufti ljumhuria ulade mufti wahetia hatu lazima huyo unomone daula yesa daula karjajo jwa ukana rikane daula yekakartina wandu wa uritende harume dini tena baishe mwae daula wode shani mwambeni nyu watoto ndo kababa ya ukaya kitu jisambranja harume rezo ya hundato wando tuporenda shioni ya hundato kao wakati wanena usiku wafedhe huye daula shawarengele swala linu walitia namna politiki na ufedhe eti ngwarumiao shombo na ufedhe mufti ljumhuria sijau wando uso yode mbua ya hetia hatu wala yeye kajaka urongo wa haruma kalima la shi politiki sisi madhabi yatu di madhabi ya Imamu Shafi'i haina mdu la jomhunda ukana lenongo ndo kinyume ni madhabi yayo usitimanzani wahe karjaba karrahu mrongoza shaa huo sisi simanzani wahe manzani wangu demdu wakuga sina madhabi mazima ya kidini shekali lomja bahari wa ulemengu urende habangu edzima ye siasa ngio haruma ikombe edzima ngamprofito namna za kipolitiki mwefedhei mufti ljumhuria sijau ngasina rimwambia unikwezi katijau mufti haruma suala la kidini la Kiislamu haruma madhhabi ya kiatu hakana haki yabo hakana haki yambe irao tiwa nyanyasi wadini hakana haki harumale fuvula kidini ngoshoandu shazu kazirendwa mbikado amba mwanadamu kafiri kajamba ye kafiri hamba tiwa nyanyasi ngutambisho wanyanyasi wadini hamba wao mashia na bushia warfarkia na mwendo wa kidini sisi raminiu ye kairi wahe ziumbe mtume sallallahu alaihi wasallam yenga mtukauna biaje nyinyi wakwe mashia ye kamru havamba nguo hajamba ye kihau yavuge bidudu ashajize nguo uje utawaze ndio swali kishia ye mashia wauliva mndu ya njarume dini ya kishia ya hiyo dinamne dini ya ere wa mtume sallallahu alaihi wasallam ya ambilwa ya jafanya mtume hairewe mesaji hamwandu ya silimshandu zahe bali lejeshi kinema kabaila wa Maka na Madina
yesa usilamu ukaigoni kwa jaka usumuturongowa shamtume haombodua kinaze ze umara kuza Maka wake mzima ya silimu ngwa mkubalie dua usilamu urenge mvuu banga sine madhabi ya hatu na juara hunda ni madhabi ya Imamu Shafi'i sitima Shia haina mdu ulo Shia wote manzani watu gasina rumambiaoni nekenga mwentere nekeka batientere nekenga bati strategy nekeka bati strategy wao tuanzani watu harmadini yabo mufti al-Jumhuria kajenda hor nizomamba onyo watoto njao yabo mfeze yamwambia nikamdudo wezaleji hojuma mdujo ngora hana endo yamwambia kamdudo wala mufti batishia watoto miongoni mwa watoto walio Ulaya wambao mafiti wanu haina sifanshao pia zonga sifanshao hozima wa Mwenyezi Mungu wangwa wenji dari naja staarabu chapa kalamu mavira marengweni uko haina mdu yabo wajohanza kebala hakanomewa haka mufti al-Jumhuria Mwenyezi Mungu ya muona au la ya mtendeza ke mufti doi ya butika usalimambieni na mkeradhi basi isi madhahabi yatu da Imamu Shafi'i haina walo na madhahabi marojina ichotinda yo waonge bilile nene waeleze hata rosilimshe wanjari mwedini ya usabuzi alafu ni mwambieni watoto ndeti turenga mufti mtomra nyombwe hamabwe bani hanyu mahameze kweli hazamba ira wati wanzandu watu gabu na mtira duize mbe hata mbese ya zomana uloleo ira ukata ambaye tumonzandu watu baye Shia mimi ti Shia ya dini hangu tia ushia mimi ti amini ya kairi wahe ziumbe mimi uwijwa hatu amini ne mareje hatu dosoni mwa Mwenyezi Mungu hai Shia mruli wa mru ngiake Shia mru hati ya sala adhura tampokadi ya lasur ya hizo sisi ridungama madhaba Imamu Shafi'i sidofanza rungo hizo bae mufti al-Jumhuria rihungia mhono ngasindawe harumale kalima lulu hausisindia na Obama ye dini ya Kiislamu mchunji haruma politiki mimi mchunji yayo sha usilamu wa hatu ye madhahabi ya hatu ira utiwanzani watu hata garendao harume madabili harumale suala ruonao haina usiku yaho jimlifu wanrohazi waheledaho la ilmarufu wajuha jufu kamili mkama harumale daho la ilmarufu daho la madziro na abwikale lori wono winjo wanrohazi baishi makontraktueli haule longa balona ze decision shoa lona ze decision ngweloka ze hakileo zitahoni makontraktueli zinuzi merite yoni manabukuwa ndio wahimilia hautaze haki ze mwana mkumori ziketi kidasturi yekale urjani undukana le dawla ilmaruf wanadamu majana fukara majana manani waruha wende zawo waruha notikondwa ugo tolowo lokafa bomze sirikali waruonao wanadamu wa kabonti pia raka ushemeza jila mtuma mbukaya mndu lopitali katunda mriangalia mndu fadhalika ikele wao lesinzo lopia liroha lokafa yavungar paramze sirikali le suala lino na ukama vo mlire kwa dito harakifu amani na usalama neze haki zaina mwanansi neze haki zaondu wazoeni na wala ilmarufu ziketi anamna njema zehazi zirenge suroya shane lu
Ritijaru ngabo baadhi za madoktori watolao hazini na yabu wa madoktori wao. Bismillah mashallah. Karjaparo shakawamana na mru, hawavura na mru, kwa japaro jusambua. Shaina wakati mrende ya wataha. Haja za usunono, watuka tayari, wangalia kili ya olandro, mraji hisi ukana, garma zeti za weu, zilona utabibo sabuzi. Yabo, kwezi mandishi jimla wa sirkali. Nuru el faturi uhishimu. Ruhanzawo, ndondondrondo. Les alalinu, ngarime yao, liuhunde shawiri mwafaka, au harakifu, yesagarisha fitna zero. Fitna zero lambanga lipangwawo. Harmane dahola ilmarufu. Na loti dahola kabidi wake fitna. Yekele lo, ngawambao ngawanjao fitna harmane dahola ilmarufu. Lokafa boliwali. Yabo, lazima usuhanjume. Rirumize daula. Rirumize mandishi jimla ya sirkali. Wahunde mahadisa uharakifu. Neletengezo nila pia ile amani na usalama. Waeleda hula mzeli maarufu liparhanihe. Watitola mruhazini. Bali lokafa lelo rihimi ritanganye ranzane ridunga na usabuzi yekea bidia nangalie ngondo ya juruhumla au ya tolo arma le daula maziro la kidaula ya bonge jumsababisha yendabwe mna kliniki haina bei ya juu kaza ngebidisa ni muamri ezemali hizo ya bomu paro mwanzishi jimla ya sirkali harmale swala linu ulile kwa zitso ya amani haledara ba ye mnampira ya pangwa harmale daula ilmarufu la uredema twabibu tihindu rishawa mivushe kartomba mnyezi mguru wasuliabu rijuantanyi matwabibu mdiwa ilmarufu mkekonyo nzima mliliane karare wazima leshaurili zima mhifadhile taifa shale daula ilmarufu ritidesha sirrobo nze ya ukalikati parti a parti babo lokafa na manzani ya usabuzi mdugani ya usabuzi yekabo twabibu lelo ulona jirma ulomraji harmane daula ilmarufu kutushinda wadungana ne mwanyanyuho hausabuzi utamba hurenge karari haumuzulu harmaze hazi bali lokafa zero na mparani banyuwa nyanya mwanzane nganya kombinezo nzima ya utabibu mkete ubazima mfikiri le shawiri le daholoni kane suraya yesayonge njiao harume milamu ya hemwa daula ya emergence jusqu'à 2030 watu sisi rijari merambele oribono sheka mrungu ya parwa hamra shokaya wala wamrovo el maruf haule bali jirani wakati el maruf ngal sababu bishona mru kadhaa zone zero bakomor zone zero yabo sohanjume luhamba kafabo liwali na mbezara kauda ukababu matwabibu wa entiatu wa daraja juu wa mnyezi mnikani utukufu mkecha mala tabu nzima mtahele shawiri mwafaka la urejezale tengo lalo tipia hazini isari mwishazu na baba lapia likayabo simarayar kaushemeza ukaya kabati matwabibu mrua kama gudel maarufu mrua kozende maarufu mdeda katata kekaunda mbuyangalia mru na vole tengo lapia likayo likaushemeza ukaka kabati matwabibu yele ole tengo lapia le roha
nabonga rito ufa ramu jaka walio yabo ajawa ruono rangu yabole shawiri sidorenga karari mwambenga mto wao andwa ukababo watolwa zeno tukana gwatolwao na mridi mketar mala tabu dokana baraka ketar mala tabu banyiru matwabibo hetia hatu nyudo utajiri wa hetia hatu ketar mala tabu nzima mwelo kanyanya kombinezo nzima lelo molo mraji ulona jirma wishini wao ji tirenge karari hauzulwanya nyuho navo ni wanyanya wakombinezo nzima wahazi nzima wakamrekebeshiane dauli vandoni Mwenyezi Mungu yabugari uparao mwanzishi jimla wa serikali mtukufu Nuru el-Fatu ubezara parize mindu harmale swala linu lihundane shawiri siwanati remekoti rionele tengwela wardi wa mbele wauzani wa kumori lewauzani wa Nuru el-Fatu watolwa zenoti wardi wa rejarmaze plasi zao bayo dodua rumbao mada yangu ya mwiso ngamrongozo mtangazaji mashuri wa Tropic FM Mesolomeri ya salahani arimo mji mtukufu asigani ya dongo poemani ya tindi ya vangua hena mnani ya rongo hauraji ele no huruaji yele no huruaje Mesolomeri tangazaji Tropic FM hena mnako uko utakata uko renga ya dunia mafia huwatani mapati zima utakata wamba uka kabati jotataya sojovenu zabarindi lelu zisovenu habo Mesolomeri wasingani zabarindi lelu usovenu wa shawarua wala shamdudu sijau rikaulila lazima huwa babahatu waele jera lahe hambu rimstehini rimhishimuni karnaujo swana hanyu ririware mekalma mwayamba shaswana hanyu si ujua usheleza mdumbaba na diwaza mwana lazima huyatoe mbaba hale lazima hulejilike hambwani shamwana ujua usheleziza mbaba hahe ya diwaza ya ukavanu baba hatu wanda ukana baraka wale swala linu kairikara marlibu hauraji rihundwe sabuni ya uliosa ramba rivono rireme koti yesavanu zetarehe ingizo vanu mimi ngamwesheleyo yone mana kauta Mesolomeri ya jarugwewe tangazaji Tropic FM koza tataya ilihunu mwina tasingani inaila kwamba katila hapo wani watini havangua alana Mesolomeri alana huruaji mu Mesolomeri sorongwewe lelo yesavanu yehambu sifu dzima shasiisi sisowo dzima lazima uhaina mwana mhambu rimpame vanu ya zinu zama vanu lelo yeka Nuru el-Fatu katila zomana zinu shangarombo Mwenyezi Mungu zikani mwana mhambu tena zedua zokazisa hoomba shakarna ujwa lelo mwanzishi jimla wa serikali mwana wa hele jera la hambu yamba haja hadungwa sijau roka babu sidwa baba Mesolomeri tangazaji Tropic FM msurongo haundu baba yalonu wao gamrongo waki utangazaji yalonu ya ukaya sijau siila sidena mnaila shasiwana lazima urespect yema Jehova batu
Sheka tezele ji ngamuhezizo mtangazaji wa Tropic FM isabanu ngamweshelo madabasa wakati wahejo ni neveri bakomori ngamimnanyile wakati huo guna warehemu wala sebwema kaendelea voti minga mdugo tisheveri kwa virao ye joni ye njeu tivana kiloti wakitoto tiduguze mbio na ambiance sha skashele ya ndongo zabira tabasa wakahele banu Hamidu Burhani lideri lelo mhambu hakawenda ruma udepite ndaina inspector Rashadi lideri mhambu ilimwele ukaya vanu hambu kartua raze samaha wala baba hatu karjahara ukakamja mjilava karjara kwa baba kwa jajibu hawa mlavani shaa ngebiduri singendro yesaze samaha zinu hawa mjilava unu rijilava atakado 18 rikubali makosa atakado 18 riridi tena rerejeza makosa sijau ndo kababu sijao ndo kana baraka bahi wakati Burhani endao arumaze voti za deputies the inspector Rashadi wamgwajo wa hatina muwa ila tahali Burhani hailo ukaya inspector Rashadi ngena lejera Yesu yafanya hindi bahiba komore tareido hakimu baide mana basolomeri tsorongowe yesakarsi kodo yehambuso rwadzima shakarsinga mabanguzi rihunde dalao rijovona jazinu stikaye bahi Hamidu Burhani harenge kandu hatia hodi ngoni mwelekari hajitopa reni na mbio hamba hadungwa mtuje ngwanzu ya ulawa ili wanje balbala ili yakause ye hawa ilona Rashadi wandwambe abukolondo wa Rashadi ngwa wapeu wanzote kodo shamgo ajalia wakama profesori wa communication wabeza uharakifu walani ye makalma roha osoni Hamidu Burhani yarengweni wandu wakautambaza yefumbilile kaushelwane zevoti yefitirwa ukaya ye makiesi ya sajazi wa zebilete za Hamidu Burhani ya bwandu wa Rashadi wamba ukana karnao darumaze voti haina mji wandu watende harumaze voti shawarilo ilo ukaya ay wanuka karjenda ya bwemba biyonge jo validewa fanye na rolise utuki vuenda mno jumwezo na parisa kazi jiri bawe wabalema kiesi wajewa tarma ze biro za voti za mjwa mtuje wandu wa parisa fiti makiesi yao yatambaziwa opareni wandu wa unduze bilete za Hamidu Burhani moza jaya tijoli jiri lijera kaja kabiria mizinga na putu umja mtuje koja kaunda ruku walala hamashaka na mizinga ridir jilava ridir samilihani sija madame Sara hatozikate haulowa habitoza mjaiza tularumambilas haenda sa ziro moroni juzi ruone mtukufu bana Idrisa hojipanga aruma mwezi mtukufu wa Ramadhani yala likuanza nuahe wendo afungue wazima yeti kamili ridoza jiri za mjiria taabu na mashaka wabiri mahadisi ya ukarua keti wasisinde amani na usalamu lelo zemilamu zae hambu bo hambu gizona nuru elfatu
zabari ritohelewa zabari ndiritongo zingara milamu wakati wa mzee Abdurrahmani na mzee Abdulazizi zama zavira lelo ulone milamu ni mwanzishi jimla wa serikali Nur al-Fatu armwe hambu ya barmeti ngene stilo ya mwanzishi sharmele jerara hambu lazima uri mhali sahare na subaya yesai wodo uso yodo kasketi shekana lelo ngwendo ya swali kajakana arma bunjilio hautarabu sharunda arma mwezi mtukufu wa Ramadhani mwezi wa kufanya ibada yende ya swali harma mji mtukufu wa Singani harma le jeraraha hambu ye jazira zijiri sijau na abo tena wa mwisho abo gamrongozo ni wanachama wa SRC ni marenouveau mlio Singani lelo na ni majuzi jana lelo na mbadilishe system bakarna tushidana wakati zinu sodo jiri sijau Nur al-Fatu yonya mansingo wauso hai yamrende gebidiu rieleo pia sona wa hambu maudu gejokiri siziumbe vanukara tukakabana ta Israelo buzie shaa hambu ne kotengweni hambu ne yeshi hambu ne zagaze yawekaya simana ulo yuho hausimana nyinyi mumwana waula ngebiduri msapanye sijao bayo mesolomeri tangazaja Tropic FM sohande bahamba kuza tata sujovenua sijao wana wa hambu malidero wa hambu na ruone pia hadiso jema na ruani kamila Mwenyezi Mungu wani kama stay shaukana lelo jazira zijiri hawa baba waja wakati waduga na mzee watu mtukufu mbaba wa mila wa mji mtukufu wa Singani Ibrahim Abdallah mwangojo matsina matali wajilava yetipia washaka wa mji wa Singani ujilava harmale bangwe harme mila shange biliba baba hatu ye malabo yanu mbejeze mbabi ye zabira ukaya zinuga sogone pete hamajimbo litiloina wakati ye zabari karti kodo wahambu siti kodo ngarjojo shindana namna ya siasa yonde heli shanamna ukaya rifanye namna ya ukana rituzana adabu haurimenye ishabirishi fight yaki lelo mtuje maudu kiriketa hausingani haudajwa ubangwa haujuma shongo komioni hemi jikumena mweja mkiriwa kale uso wati harima mijiyo yabo sisi rituenda ndera yenkahe hiyo haina wakati wajo kama na mrajina rijertono msapanya sijau skaulina Hamidu Burhani lideri wale jerala hambu mnaganza jazila uzilani jazila uzilani huruaje kwezi labeka huruaje na wewe si uhadi ya sare na subaia si uhushimu si uimama kahadodo ritamarashi riurenga shona shaulila leo kutine milamu iyo leo milamu ngiona Nur al-Fatu azalia thuman zabarini maluma gaya ndo kababu zabarini risukumla nao zabarini na misukuma inu tofu ziadi ngoi zinu hale siyaka ndo kababu hambuwe hambuni zao ya utajiri Mwenyezi Mungu ya riba sijerihimi rimenye utajiri huo
wallahi billahi harumenti atu kamili mkama harume mabavu pia kavati nti haubavu Mwenyezi Mungu aliva utajiri wa za msinadi haamande lejera lahe hambu kavati yejo kaushindana tishindane kodo na nipare rendera ketiri za mberu mali bango la rezu Mwenyezi Mungu hajusa sheipande shanya mashantingo hambanga shibakiu hambu isho sha hambu yabwe mijoti pia yo mitukufu hamwendo hamsomo jaukema ya yanu yo matanu nga yobanu shaga abwe shaeshi huu jauke Mwenyezi Mungu hambu mezi 12 shaga abwe mwezi wa mhuu hambu enti ya uraji hambu matajirianti hambu zerongozo tipia shawa utukufu yao nikawa hambu rishukura bo Mwenyezi Mungu ribeshera marahaba bo Mwenyezi Mungu na urenjeziza ngo jorenjeziza bo Mwenyezi Mungu utukufu huo kajauni kama bavu marojina harnika siwa hambu ngaru shukuri yao yabo tika ujani mdogo zani bwana wa hambu hayo tipia machapa kalamu wastarabu wa daraja mavira marengweni ketubidiri himeri menye wa uzima na usalama hele jerala ya hambu na utajiri Mwenyezi Mungu yarnika yatunika mabavu marojina ngamjomba nzima yabo sinafaa development arume swala lulu sha ngamjokana harume matwabibu wahenti hatu kamili mkama siswiri ya ukana harume mabavu pia nabo hambu miji 11 ye hambu miji 11 sha Mwenyezi Mungu weka siuha weka deme weka tunasko mbira wende premier pisase wa kweli wende uswarifu za kweli wende uniko za kweli wende uhuvo aurengea wetina mbam za choka yote wetina mbam shirikiano yao choka yote isai kajazaya kajazalo wala katina mbashirika yae na mru choka yote yo fanya zoe kauda unao masula bahema bavu ya henti atu mahuma raji shakabati wangu wanikuwa matwabibu wenja arumeti inu yatendeale jeralahe hambu na rivame yondo kawapu kabati batale jera mbaba mzaze la henti atu bajini shema twabibu walio bajini le jeralahe bajini kamili kwa jabira matwabibu ele jeralahe hambu yabo ngarjoe mabavu marojina yabo kwezo na hambu matwabibu ya hambu wajuzi jana leo na maudu tukumwambiani hasidin idha hasad ngamu mzungoni amre ngomba tsole ni mtinieni hasidin idha hasad kula a'udhu bi rabbil falak bo hambu kula a'udhu bi rabbil falak bo hambu usuda mbali na nyibo hambu sha lejera lahe hambu ni matwabibu Mwenyezi Mungu ariva bismillah mashallah hasidin idha hasad pem guna mpone sharsha tichobi Mungu arenjezi yabo itimenyo tajiri huo lelo mzinga raenti hauraisi wa daula wa mgude ariva yesaze tikamili hawa na waenti kamili ngamwona ule balitogo jire na usiku wandu ambao kufuruna dola usiku walamo tukutawa kima rais Mwenyezi Mungu ambe rais Zalathumani Mzimgu ambao muti rais Zalathumani mwishama opoza zo ambao botasini bomtana kufuruna dola uso na utabake kodaru mweti Mwenyezi Mungu kaja wakubalia watemsaja jarumeti
chema tabibu wati waetia hatu wana wahele jera le hambu nguna mwenjezeni na mwanzane mtimane mtivurane hewa hambuwe na rejeilane bumhada juu kikida sturi ya hatu jerketira hadisi heze kategorizo mbili wandu waume na wandu washe haubama utajiri na usalama Mwenyezi Mungu arinikasi wa hambu mratike hakautaha haunge na revu kaja huna revu ya hemro jina huna revu shaya pwe wandu kana na msampanye wandu si haki ya bome Solomeri tangazaja Tropike FM mtaurongowe bazila karjaparo zonar maule mengu naomba Mwenyezi Mungu ya amani ya haledara wamushiliano ujimlifoye hambu haledara rikewandu azima rikewandu ukarta samaha risamihilwa risirdirna jeza jazila hata mpakada yabo bahati njema tosa na salam hojulani